ntetia na usuo papa mpo uhu se papa ebefia na bibi ye o ene de ye ne ye papa no ko na ye defi daddy no say yeah men kan say o papa ye kakai de but nidie bia na nkan ye de mayembe ene etwem nidie bia na nka ejanom ekuta ende bronsa me ka to form because of the toso kan me ka twa to eya aban hyehyeye a eko esuku mu no eya maniam abafom dodo ende kura teacher ne kwhwe aba kwhwe akola ayasem o teacher ne kwa ye bayi wedi ana ye betwe waso esi akola na hu se me yanhwemi o akola bia so ma ba so a ema ne suban bi kofom because of ehu abade bere no into obesuro ewade bi oye ende yama ye hunu se yanhwene into oya ade a sa akola we sen kana ke yehwe secondary school ye bomba teacher twu to ho twawachimba sabofra we ye gusu ye sade wa disco school no mu ye bomba wo school man ka boy nko ye sade we da but ne ye bomba and the teacher ne kura tia akola sa akola na yade bi aso den he fasikan kodo ha teacher ne betumi nya asem inti sa nneema no aban de be wura school mu ama asotwe ekofom no and also ka ho na ma sa nneema we ekoso right yeah, that's what raise fundamental issue be e wo ha